Zdravo dragi naši, ovoga puta poigrat ćemo se malo sa pilećim prsima, napravit ćemo jedan fin obrok na neobičan način. Za ovaj obrok bit će vam potrebno malo šunke, pureće i pileće po izboru, malo sira, jedno pakovanje pilećih prsa, 2 komada jaja, prezla, susam, malo čija sjemenki, brašno, ulje, to je to. Prsa ćemo samo malo omekšati mesomlatom. Evo ovako, ne režemo znači do kraja, nego ovako. O, hobotnica. Pa eto, podsjeća na hobotnicu. Meso nećemo soliti, niti ćemo stavljati ikakve začine, to ćemo dodati jajima. Ovako, jedna kašika začina, malo crvene paprike, malo bibera. Pa ćemo umutiti ovo sve. Ovo je dovoljno začina, fino sa 2 komada jaja, da meso fino dobije potreban okus. A sad ćemo ove komade jedan po jedan stavimo u posudu sa začinima, fino ovako natopimo. Ostavite 5 minuta, neka malo odstoji. Sad ćemo preći sa riječi na djela. Drugi dio. Dodajemo u brašno, kao kod klasičnog pohovanja. Dodajemo u prezlu. Već može se rukom fino odraditi. Nije obavezno, znači komplet, bitno je da se primijeti prezla. Tako. Sad slijedi interesantan dio. Evo pogledajte, dodamo sir i šunku. Ovako. I umotavamo prema unutra. Kao krak. Umotavamo. Evo na kraju ćemo dodati još malo susama. Čija sjemenki. Na kraju naravno dodamo malo ulja. I naše male, ćemo i nazvati hobotnice. Ajde. Naše male pileće hobotnice idu u rernu. Dragi naši gurmani, evo naša pileća prsa special gotova. Serviramo. Kao prilog preporučujemo izuzetan zdrav dodatak, to je miješana salata, sezonska. Pileća prsa na zaista specijalni način da obrok učinimo jednostavno interesantnim, zanimljivim, atraktivnim, a naravno i ukusanim. Hvala vam što ste bili s nama i ovoga puta. Do sljedeće prilike, prijatno.